hayi cha ngithule ngibizwe ke ngingena ebhokisini ngifike ngikhulumeke emva kwalokho khona naye wayehlezi kanje elokhethi ikhanda kancane kushuthi ngangiza kahle ehe ilapha phela yabona nje kuma videos ka Rosemary khona lapha elele khona ebhentshini lalele khona impelelele nje impela ngathi egulisa khona kwakuyimi engangisebhokisini lapha ngangimpheka ngimeza yonke into engangifuna ivideo lena nje kwakudlala ivideo khona lapha ePalm High Court dlala ivideo ebamba ulokhu prosecutor uRian Williams athi lapha ke kwenzakalani la bese ngisho ukuthi sasikuphi la kwakwenza ukuthi la yabo lapha akawa khona impela phansi wathi ayingeke lokho uyabona nje kimi la ngikhuluma mina wagula ngaze ngaqeda mina ukukhuluma ngakhuluma 2 weeks khuluma yakhe icala ukuthi vele kwakulula ke ngoba vele icala lakhe laseli straight vele ngoba wayengeke vele adabule ngoba ivideo lena esamrecorda ngayo sele Bushbuck Ridge yayikhuluma sonke isitori ngoba phela yabona nje uma wathi yabheka vele lalingaphikeki hayi lalingaphikeki ngoba hayi ukuthi wayebonakala nje njengoba nami ngikhuluma nje kanje Anje ayibuzi lutho leza serank ukuthi kwenze njani insizwa noma ufike wayimesa nje awu bangazi vele uzababengela hey kusha hamba kanjani kodwa hayi saphele nami ngisakhona isikhathi nebengena ebusuku ke mina hayi nami ngisanga khona ngiyayibheka lezi zinto ngiyibone zishift athi nakho good shot bese ngihamba sezehlile nazemotweni zehlile zimile baye xa yiyo phela engithusa labantu laba abaphethe ngishikhwama bamele bawu2 times yenzeka lonto ngumfonela station commander ethi yazi lento engayitholi kahle lapha yazi kunabantu ngathi basemva kwami athe naye fonela bahamba ngani ngithi mina bagibela nabeTaxini kodwa nje abakhombisa ukuthi bayemsebenzini sekabili futhi kwakungabantu abayo into eyi1 ngoba mangigibela bengababoni kodwa ngababona ngaphinde ngababona kodwa hayi ngesikhathi ngensuku elandelayo ayishuthi kwahamba nje insuku ngaze sengifonelwa uhlongana wangifonela hey nginena ngicela ukubona no station commander no ubuluka no general Rishabana use retire ke naye lo general hayi sidibane nabo bese befuna umkhezi anomkhezi naye bamthole bese befuna umtshalo bebushiweke ebebushiwe umtshalo besaboshiwe ngaleso sikhathi hayi bafike ke bathi hayi indoda sibonga nje kakhulu nje bathi information ngemabesha osinikeze yona ngemayelana no Rosemary Ndlovu awubambe nansi imali 20,000 ngithi hawu yani le mali bathi ke cha just nje le mali ukuthi nje uza phambili uzoreporta uRosemary Ndlovu kwasebenzela kakhulu ngoba sigcine simbophile kodwa kufanele ukwazi akugcinele lapho hayi nangempela bayibaleke banginikeke ngajabula ke nami phela ngavele nami ngenamali ngajabula ngase ke engithinta ke ustation commander ke ubuluka ke ilanga elilandelayo wathi lalela ke ndoda lapha le mali esikunikeza yona umkhize nawe wayithola ke yakhe wathola umkhize wayithola nje ukuthi nje
wabamba iqhaza nomtshalo bamhambisela le impela eModapha wayithola naye shothi ke base bethi wasethi station commander lalela le mali lena esingineze yona information wena imali uzeyithola kahle uma sekuphele icala sikunikeze isinxephezelo sakho lokuthiwa i-reward ngomsebenzi owenzileyo ngoba lo msebenzi abengesiwona wakho ubopha uRosemary bengesikhono wakho bokungokwethu thina amaphoyisa sase sikusebenzisa sathi sicela uvume uthi uzokwazi umsebenzi kuRosemary bese sikhona ukuthi simbophe ngoba kwethiwa sadileya ngabe wathola abanye abantu bamba lokhu aba desperate ababezobulala lezi ingane nomama wazo ngithi mina akuleqiniso impela ngoba nami kwakunzima vele ngingezisa lo msebenzi nje kwakunzima kodwa ke ngoba ke ngithembisa ukuthi nizongivikela nizoba nami kuyo yonke into akunankinga kanti lapha sikuzothi manje lapha ehostela egethini lapha ehostela sengidibana nensizwe ezimbili kwakuFebruary lapha 2018 lezi insizwa lezi zithi kimi hey kunjani hayi siyaphila yazi sicela ubona uJabulo lapha uthi ukhona la ehostela wakwakunene kuneparcel yakhe silethile hey igazi vele lingishiya ngithi mina hayi ngenani nibuze lapha phambili lani ngizomthola vele ukhona hayi mthema iswazi inkabi zathi siyabonga bhuti futhi webeyilayele lokuthi ngikanjani manje azikho show hayi ngayibona vele njengoba nami isibhamu ngeke asiphatha isibhamu ngiyabona zitetile imambana ngithi awulezi bezongishaya impela ke zikhuluma njengami futhi nazo ngithi hayi ngizoshaya impela ke lapho ngingabala khona ke mfowethu amanqele mana uzithi sibhekele nawe wathi awu into engangijaha endleleni ngithi zizoze ishintshe umqondo hayi nginampela ke bese ngepolice station ngithola station commander ethi ndoda kubi manje a station commander asingapholisi maseko wena awuthi ngikwenzele lokho incwadi kufanele vele uye ku protection nangempela ke wakwenza lokho ngebhaceni ke manje nangempela ngahamba ngebhaceni ngathatha izingane zami no mama wazo umngama hamba nazo sahamba ke saya ebhaceni safika ebhaceni ke akwathiwa wendoda before sihambe ngathi mina manje la siyakhona kuseduzane wathi hayi akesazi kodwa uzoqhela impela la awuzibabikho la kule province le na KwaZulu Natal hoyi ngithi mina hey kathi ngiyaphi wathi hayi khuleka wena ngithi mina hey yazi izoba inkinga ke lento manje phela ngiyasebenza mina manje ngizowenza njalo indaba yezingane ngoba phela kufanele ngondle izingane nami sikhona nje ukuphila bathi hayi khuleka le mali uyihola emsebenzini i-replacement salary swenza i-replacement salary futhi lapho ngizobe ngikhona ngizobe ngithola imali efana nale bengithola emsebenzini hayi nami ngithi hayi akunankinga ngoba vele nami ngiyabona kuyashisa bathi kodwa ukwazi ukuthi makuphela icala sobeke sesikuthatha ke sihamba siye nawe enkampanini lebusebenza kuyo sifike siveza ubufakazi ukuthi icala seliphelile sicela ukuthi baqhubeke babuyisele emsebenzini hayi ngathi hayi cha bakunjalo akunankinga athi ku station commander hayi ukhuleka ngala iseka anisaqhubani noRosemary nalo mama lo omunye asaxhumani phela yena kushuthi yena lo mama lo kushuthi yena ube uRosemary uyena bemsebenzi ukuthi akafuni inkabi ukuthi zingishaya asihamba kanjalo ke saya ke ebhaceni masifika ke ebhaceni ke ayinangempela ke ingane ke zasithola ke isikole zafundiswa futhi isi stage wabe efunda ema private ingane cha lokho ngakujabulela nje ke lokho ngavela phela ngangenayo imali yokukhokha mina kanti ke futhi okunye akusime ngithengana nje kuma private yibona bayithathela izinqumo ngoba mina ngabuza ukuthi ngizokhokhela ngani izingane phela le mali engibe ngithola emsebenzini izingane zami ezifunda esikoleni samahala sakahulumeni manje lapha sengizokhokha ngani wathi akhuleka wena ngathi ibambe ngakho ngoba yibo abathandayo azifunde ke izingane ke 2020 21 22 23 24
yabo Shothi ubhace 5 years. ubhace 5 years Man lapho hlala khona indlu nje egadiwe noma indlu aku safety kakhulu leli ndlu kuthiwa my estate ha ngoba ngihlala endlini esirious kabi mina hawu khona yonke into efuna yalethela kahlahle lapha uthola yonke material yasendlini yonke izinto yasendlini ama look 3 bedrooms kune upstairs phansi lapha kune yonke izinto yasekhishi yabo sitting room yabona yonke izinto nje shothi nje just ukuthi uvumelekile ukuphuma uyasho mawuphuma awuvela uphume nje fana ureport kune protector ureporter kuyo egada mawuya emashop uyazozolando uye emashop awucala ungabona ukuthi cha noma kubhlungu nje ngoba vele angazi ukuthi angethembe ukuthi nala engikhona zingafika lezi inkabe ezongibulala ngoba phela umuntu akahlala engigadile yena nje kufanele ngimfonele makukhona udinga ukuthi indawo lapha vele yayisafety ke vela ukungena khona kunzima futhi nje kwakuyobe kukhona inside job mawuthe wangena umuntu hayi nangempela ke cha le mali ngiyitholeke vele bengangithola emsebenzini ngikwazi ukuthenga nezingane ukudla ke siphileke yabona futhi ke kwahamba ke kwaze kwafika la ekutheni ukuthi kukhunye icala ka Rosemary ngo2021 hayi cha ngiyeke ecaleni fike ngihlale phansi nomsesho ophethe icala yena uCash Mabunda lo ngithi uMabunda manje ngoba ngizofaza lecala leli uzobe khona nje uzokhuluma nje yonke lento lenenzakalayo nanokuthi ngaphela yena wayengazi ukuthi lo ukuthi mina nani ngisebenzisa wathi wakhulume nje konke ukhululeke sokuklemela imali ngeke kube nankinga sokuvikela nje ukhululeka khona into ezokuvelela hayi cha ngithule ngibizwa ke ngingena ebooksini ngifike ngikhulumeke emva kwalokho khona naye wayehlezi kanje elokhethi ikhanda kancane kushuthi ngangiza kahle ilapha phela yabona nje kuma videos ka Rosemary khona lapha elele khona ebhentsini lalele khona impelelele nje impela athi egulisa khona kwakuyimi ngangisebooksini lapha ngangimpheka ngimeza yonke into angiyifuna ivideo lena nje kwakudlala ivideo khona lapha ePalm High Court dlala ivideo ebamba ulokhu prosecutor uRian Williams athi lapha ke kwenzakalani la bese ngisho ukuthi sasikuphi la kwakwenza ukuthi la yabo lapha akawa khona impela phansi wathi ayingeke lokho uyabona nje kimi la ngikhuluma mina wagula ngaze ngaqeda mina ukukhuluma ngakhuluma 2 weeks khuluma yakhe icala ukuthi vele kwakulula ke ngoba vele icala lakhe laseli straight vele ngoba wayengeke vele adabule ngoba ivideo lena esamrecorda ngayo siyale Bushbuck Ridge yayikhuluma sonke isitori ngoba phela yabona nje uma wathi yabheka vele lalingaphikeki hayi lalingaphikeki ngoba hayi ukuthi wayebonakala nje njengoba nami ngikhuluma nje kanje shothi ke uRosemary lapha ke sengiqedile ukufakaza bengixhubana ke no station commander ustation commander athi lamgweba ke njalo icala lo uRosemary ukushuthi abanye balandela bafakaza emva kwami babe banenge ufaza befaza laba bantu ke ababazi ukuthi laba baphambelini abantu bashona kanjani ngoba phela khona vele abasebevele beshonile umndeni wakho wafakaza na bafakaza ngoba babengazi kahle bona babesola bona bathe masebethola ukuthi kanti kunje baseyiphuma ke indaba ke manje uthi hayi vele nathi sasola kanje kwathi uthi vele nemshwalensi iyakhomba ukuthi uyabona nje umzaa wakhe wathi isoka lakhe umzaa wakhe umadala Khoma wathi isoka lakhe lelo mayibhalisa lapha magcwalisa yabona magcwalisa amafomu wathi indoda yakhe umzala wakhe hayi lwambulalayo shothi ke babe banenge nje abantu abayifakaza ngoba nawo umkhizi wafika wafakaza ngendaba kamama phela uthiwa ufuna lokha wayithunya uRosemary uthi angabulala umama wakhe lo mama kuzombona phela umqonda kana ubhizi uvikela ingane yakhe
sesizwanga usesizwanga uyayivikela lapha enkantolo uthi nje akazange nje azafike nawo umkhizi umazi kanjani lokho ngoba phela baya vele pushback leshi nalokhu no Rosemary umkhizi wazi washo wathi ebuza uRian Williams ukuprosecute wathi umkhizi ngangiqala ngqami ukwethula amahasha angayani ukuthi nje kanjani wayichaza yonke umkhizi nanokuthi lo gogo unjani wakuchaza konke lokho kodwa lo gogo uyaphila nokuthi wamthola nezingane ezikanje uthi cha zange kufika ingane ekhona kodwa zange nje kufike umuntu wamkhova lo gogo ngithi ngathi kuthiwa bethatha yona le mali le mayiclaimile ahamba ayomthengela ukudla ngithi abazi ogoga abanye bayakuthanda ukudla okumnandi kanti abazi ukuthi ukudla kwamanyala Nkosi yami shothi ke ubengila ku station command sokhuluma naye emva wathi ke lamgweba icala uRosemary wayesethi ke sibonge kakhulu indlela osebenze ngakhona ngizoklemela icala ngalinye isigwebo ngasinye ngoba bamgweba mangaqamba manga ngaphosisi kwakuyi 20 counts bamgweba ngoba wathola odilika jelo life sentence abayi6 plazi ke lamacala ke la engane wafuna ibulawa nomama wazo ngoba kwangama 10 balaka lama 10 awu 60 years ubusubala ke ukudelela ke inkantolo ke bamgweba 5 years kwasuba yiliphi elinye kodwa wona isibalo sakhona sila ku 7 elika mama wakhe ukuthi wayithengele umkhizi umama wakhe lamgweba 10 years locala lelo sonke lamacala amgwebe 75 years plus 6 life sentence shuthi wavela wabona ukuthi hayi cha impela ngiyofela khona ke impela ke ejele shuthi wayesethi ubaba ubuluka ku station commander ngingakhishwa umthetho walapha lokwe program kwebhacene kwe protection uma usuqedile ukufakaza icala uyakhishwa khona uzubona nje ubudedenga babenzayo uyathengiswa manje ngoba sebekutholile abakufunayo usuyinja ke wena kwasho ukhuzana khona uzoba yinja khona uzoba imbongo shuthi mina ngaba imbolo ngaba yinja yabona shuthi ke lokho ke wathi angakhishwa kwazi kwafakazwa ubona ke i-protector yathi cha ne-office seli approve ukuthi kuthiwa angakhishwa kunelinye icala kusefanele ngilifakaze ethinta ukubulawa kuka station commander ukufanele kubulawa station commander nomseshi ophethe icala lo sewukapteni uMabunda lokho ayekusha kwinto nami wafuna ngibulawa shuthi so 3 shuthi kwathi angakhishwa kufanele kutholakale lo muntu bamthola lo intombi ke njalo anginendaba noma ngangezwa vele kudala ukuthi ngithekele inkabe ehlangana noRosemary uRosemary esejele bethunyela abantu ukuthi abangibula la ngisenendaba nje noma engangizwa nje nginendaba wavele kuneni ngibalela ukufa ngoba ngathengiswa ngamaphoyisa izwe nje fanele lazi ukuthi uma ngishona ngibulawiswe umthetho ngibulawiswe ustation command ubuluka noMabunda lokuthiwa ukheshi lo sewukapteni yiba abangithengisile labo bantu labo so ke manje ke ngilapha ke ekutheni njengoba man uselapho kunene masuphuma le kwi protection ngiyalapha shuthi ke ngithi kuthiwa ngihlale ngingahambi kunecala ngisazolikhuluma shuthi ke lapho ke kunecala elale khona elisekhona futhi namanje kunendaba nawo wavele nawo uMabunda ukhulumile ngalo elephoyisa lase beseze noKen Park abathi uNomsamdawu lumngane kaRosemary uRosemary kahlahle beza nje uma uxabene nendoda yakho shuthi uma uthi njengoba yena bemdala kulaba makufanele ababonisa ukuthi kodwa sisingenze njani uyazi nje uswelathi nje indlela enza ngayo uyangifebela wenza lokhu nalokhu yena bengakwazi ukuthi yazi into asekhaya yenza kanje ebevela athi nje qoma lento wajutha kuNomsamdawu ukuthi akabulala indoda yakhe lelo cala ke ngoba vele icala eliqhubekayo angifuni ukukhuluma ngalo kakhulu kushuthi ke ngiyalapha ke kuthena ukuthi thina sihlangane no station commander
ngangisekhothe futhi eCaptain Park ngahlangana no ushithi into engangiyele eCaptain Park yimi futhi engancedayo lapho ngalecala seCaptain Park leli lika Nomsamdawu ngoba wayithume ukuthi uRosemary wayesesazi thina engakaboshwa uRosemary wayesesazi futhi nje uNomsamdawu ubona uRosemary ngawo 2018 vele iprocess kaRosemary iyalungisa ukuthi aboshwe lona uRosemary ubhizi uxhumana nomkhezi nomtshana uthi bahlanganisa noNomsamdawu ukuthi abawukhuphula indoda yakhe kaNomsamdawu kanti kwacela umkhizi ngithi phela bengakaboshwa phela uRosemary ngithi ezakhe izinto ayifuna ukuphumela shothi yena uyitshena ukuthi lona yena uzoba nayo imali ukuthi abhadale bese mhlambe engena ngayo le mali bese kunqunywa nalabo base Bushbuck Leash ngithi bengakaboshwa umuntu ngicela ukuthi lokho kuzwakale kahle bengakaboshwa umuntu bekusenziwa lokhu sting operation ukuthi fanele kuboshwe uRosemary ebengakaboshwa uRosemary uboshwa nje uNomsamdawu naye usemhlanganisile uRosemary usehlanganise uNomsamdawu nomkhizi nomtshana yabona ukuthi uRosemary ehleze emaseleni kwakulandiwa lo uNomsamdawu wayeboshwa naye eboshela indaba yendoda yakhe leyo ngifuna ukugxila kakhulu kuyo ngoba vele icala esaqhubekayo ukuthi nje just bengifuna ukuveza lokho ukuthi kuze nami ngitholana sengiseCaptain Park ngoba umtshali wangitshela wathi nangoko uRosemary usexhumane noNomsamdawu oliphoyisa nayo uthi akunqunywe indoda yakhe kuthiwa ngendlela efeba ngakhona kusami la muntu uyambona nje umuntu kabhiya lwana nje into uhloniphekile lo baba lo yana ihloniphekile isebenza airport indoda yakhe ngoba vele icala vele lion akunankinga nje umdawu naye uhloniphekile lo baba shuthi nje ngokuthi wayibuye ebusuku mayezendlini behamba ngeBM naye shuthi ke lona ke ngathi bengasekuhle kahle ngazi babanga ngoba wakwazama ukumdlisa emfakela lokhu upoison esikhaftinini angazi idlozi la kuba kaMdawu labona ukuthi hey ungakulokuthi ukudla lokudla kwakunoshefu phakathi wakusho futhi na ngoba yena useqedwe nanokufakaza icala uMdawu lo wakushilo naye lokuthi impela ukudla kwakuna upoison akafaka kanti indoda ayifongo iyafana lento naleka Rosemary shuthi kumtshali wangitshela wathi webhuti azi na indaba efana nokaRosemary uRosemary phela kahle usehlangane nelinye iphoyisa nalo lithiwa kubulawe indoda sothola noma ngaphosisi kwaku 70,000 or 80 lapho wathi manje bengicela ukuthi awesambeni silapha ezinikho siyozo ukuthi uthini lona uyafana noRosemary ngifike ngilalela inkulumo ngasezinikho kuze abantu noMsamdawu manje ufake uniform iphelele ufake uniform iphelele uzothi akubula umuntu ufake uniform usayitsheni bulala indoda yami ngambuza ibulalelana indoda leyo uthi hey iyafeba le nto le bulala nje kufeba yazi futhi ngabe lapha ngamandla athi yahlanya lo hayi imali ke uzothi ke mase lokho esefile bese ngiyoclaima bese nginikeza ke imali isitolo esisodwa ingakho ukuthi angifuna ukugxila kuso kakhulu sengilapha ke kuthena ukuthi sizehlangana eRosebank epolice station no baba uBuluka station commander kwakukhona ke nalo wayengigadile ke ibodyguard lami elalengigadile lali khona ke wasecela uBuluka wathi impela ngiyacela ningalinge nimkhiphe lo muntu sisala nokubopha lo muntu ngoba uma lo muntu lona ningamkhipha ebese yalimala sizongena enkingeni ngithi ke mina baBuluka uyazi manje isikhathini samanje sekuyahanja emhlabeni nami ngahamba noma yini ingane zami isale ihlupheka bengicela mina ukuthi isethembiso wathi uzongicaphezela ngaso ngizothola imali base ngiphumile kubhaceni kwi-protection ngicela ukubhala phansi lokho wathi baBuluka hayi ngeke ngize ngibhale phansi ngoba ngizobhala phansi kade sengiyayibopha wathi okokuqala imali ayinqunywa yimi mina ngizobhala mina ukuthi
mina ngizokufanele ngibhale ngithi ngicela nimnike imali engaka afika ayineze ugeneral naye ayibheke ukuthi le mali ngabe inkulu noma incane naye edlulisele phezulu kwabakhulu kweprovince bese bebheka nabo ukuthi incane noma enkulu bese kubhekwa ukuthi ngaba imali engaka mawe ukuthi lo mali ayingenelisi lo mali leyo siyofanele ngifake isikhalazo ukhuluma khona manje iprotector yami yes fanele ngilisho igama layo ngoba phela vele lento ayifihliwe lento uasu ya iprotector yami ke obe ibodyguard sibongo leso manje igama ukuthi isibongo ngoba vele ngathatha ukuthi vele igama lakhe vele yini lo manje umvenda wathi ke na ke cha kungcono ngoba nami ngizwile sengiyoba ufakazi mawuthi mhlambe akusenzeki kanjalo yes sengilapha ke ekuphumeleke kwi-protection la ngabhala incwadi mina ngathi ngicela ukuthi kubhalwe phansi ukuthi uma ngiphuma la ngizothola imali yami noma ningasayishongo ukuthi sengibhala manje i-office manje i-NPA noma ngasashongo ukuthi malini ithi NPA thina asingene leyo nto amaphoyisa aziyo ngale mali thina sothatha incwadi sise eminyangweni wezamaphoyisa emva kwalokho ngithe akuphelanga ngisho iveki kwathi ukunena kaphume evikelweni angasavikelwa ngithi mina kanjani ngoba phela icala elingihlalisa lona nala alikapheli alikakhulunywa kwathiwa kusho umseshi ophethe icala lo sewukapteni uMabunda ngathi mina hayi kulungile hayi nangempela ke saphuma ke shuthi ke lapha izingane njalo siphuma ngoApril ingane zakhishwa esikoleni wathathwa ama-remove zahamba ke ushuthi bangineza imali ka3 months ngoba phela ngithi bengihola mina imali le replacement salary bayinikeza nemali ukuthi izingane ngoba begibela maze esikoleni bayinikeza no 3 months shuthi ke basifika ke la esafika khona ke lapho sengihlala khona nami ngoba ngikho nje la eGoli base sifika ke lapho safika khona ke safuna isikole ke izingane ke lezi ezincane ezimbili ngoba zisencane sayitholela ke isikole kwi-private lo munye umntwana ebefunda ugrade 12 kwanzima ke kuye hayi kwathiwa ngathi mina cha ngicela ungcona abele grade 11 ngoba vele kunzima futhi ayi kwesesikole efuna ugrade 12 kwathiwa hayi nakhona le private athi nakhona nje kwa grade 11 ngeke nje simemukele ngenxa yokuthi ke futhi ke okunye ngenxa yokuthi okunye ke umntwana la ebefunda khona ebengafundi lokho ebengayenzi Afrikaans shuthi instead se-Afrikaans ebenza isiXhosa ebenza English shuthi nje ngathi Englishini lokho official language yabo bese kuba isiXhosa ke nezinye izifundo so manje mayesefika la sesikhona manje iAfrikaans ayikho lokho yani Afrikaans ikhona ema-private isiXhosa sikhona naso isiXhosa kwezinto kodwa manje bathi kufanele ameje bachaza bathi uma engasithola isikole kufanele i-home language yakhe kube bathi kube kwaba yini isiXhosa second edition kwe-English shuthi ke sabathe siyazama kwathiwa niphumaphi asinazi thina ukuthi ukuze nje nifika nesikhathi bekwenze njani ngiyeke mina ke estation ke ngifike ngithole ngisuke ngigibeleke la engisuka khona ngigibele ngiye eThembisa South ngithole lapha na ukuthi ubulu ku station commander usesibhedlela wathola i-accident ubanjelwe uKenneth Baloyi ngithi mina la ngicela ningisize ngicela lapha ningisize ngendaba yencwadi ukuthi ngiyokhipha iproof ukuthi bekade ngiphuma phi nengane njoba isifika unyaka usuka nje naphakade wathi yena akazi lutho akazi ukuthi ngaqala ngaphi kodwa nje uyayazi izindaba wayenza ngamabomu wafonela ke uMabunda uCaptain Mabunda angimbiza uCaptain wapha sengiphumule beseyitholile vele irank manje uCaptain Mabunda ke wamfonela wathi uMabunda mina angazi lutho ngalento mina iyangihlanganise nokunene ngangihlanganiswe idocket
lokho ngibuluka owaziyo neprotector yakhe lebimgada uAzu ngithi mina anginawo namanamba kaAzu lawo mina anginikeza amanamba kaAzu ngimfonela uAzu ifoni angayibamba uAzu ngibuye kuMabonde ethi mina uAzu akayibambe ifoni manje angisazi ngenze njani ngoba phela sesihambile izikole asisitholi isikole ingane ayifundi ihlezi ngapha asinancwadi futhi ukuthi siveze ukuthi ingane ibuya phi ngoba isibuya isifika manje unyaka usuka nje isibuya ngoApril athi Mabonde hey mina akukho engakwenza mina sahlangise docket ngithi mina kuye uyazi Mabonde uyangixaka mina masukhuluma nje ngoba phela lapha ngisasiwa lokhu ebhaceni kwi-protection bengasiwa nguwe imoto yayidriver nguwe ungeza wena ngoba nakusukutholile lokho okufuna mina manje angisasizakali manje wathi cha umuntu ofuna kusize ubuluka mina ngithi ubuluka uyeza kuthiwa usesibhedlela ulwela impilo yakhe esibhedlela use-ICU lo muntu uzongisiza kanjani avela athi ayi mina ngisazozama ukukhuluma noAzu lwase-NPA hayi kube kanjalo-ke bese ngimfonela ngasasa ukuthi mina nami ngisenkingeni njalo ngoba nami angisebenzi imali yami enangithembisa ukuthi ngizoyithola angiyitholile athi Mabonde mina imali ngangizokuklemela anginawo amandla okuklemela imali umuntu ofuna ukuklemela imali ubuluka u-station commander noHlongana ngithi uHlongana ungenaphi kulento ngoba uHlongana wayekhona nginikezwa u20,000 then icala liphelile manje ngomsebenzi enangisebenzisa wona engawenza futhi ngendlela eqondileyo nathi icala lihambe kahle ngaleli phoyisa leli ebenizoniqeda nonke mawona bezothi baqede umndeni wabo bese thatha ama-ID number awo lamaphoyisa nawo abulawe nawo ngoba kune-experience lo muntu ushuthi ngibona ngathi kune-company umshwalense ebesedla nayo ngoba akukwazi ukuthi wena inyanga nenyanga wena kuphela mhlambe 2 months usuzoclaima into efanele bayibheke ngithi mina manje nama ngisebenza phela ngicela ungiphelezele sambe siyela ngangisebenza khona athi Mabonde hamba wedwa babe kunezinkinga ubuye uze kimi nangempela ngiye lapha ngifike ukuthi icompany vele wena wayihambela emsebenzini wa-absconda wena ngibuye bakunikeza incwadi likhona iphepha ukuthi kuthiwa nga-absconda likhona ngibuye ngimtshela ukuthi laphana kuthiwa nga-absconda ayikho into abangasiza ngayo ngicela phela ungiphelekezele athi hayi mina ahlale mina angene mina lapho mina nje engangene kukho ukuthi nje ngaya kubo ngafika enkampanini ngacela iprove ukuthi ubuhola malini ngayithatha ngayisa ku-NPA ukuthi NPA ibhadale njoba kwathuzwa nezwa i-replacement salary ngithi mina manje wehlulwa yini ungibuyise emsebenzini waphela angisebenzi ngizophila kanjani mina ngoba nazi nginey'ngane lapha iy'ngane ziyafunda lezi ngane lezi abayimukelanga lapha kulezi ikola lezi zikahulumeni lezi zamahhala lezi sengikhuluma lezi ezimbili zise-private ngizoyikhokhela ngani iy'ngane uma nje ziyakweleta iy'ngane zami angisebenzi mina kodwa ngayithenjisa ukuthi uma ngiphela icala ngizothola imali yami ngiphinde futhi ngibuyiselwe la engangisebenza khona konke lokhu akwenzeki ngikhuluma njalo lento ngikhuluma njalo ngonyaka ophelile kulo nyaka lona iy'kole ngoba beseyivuliwe nje kuqhutshwa kwakufundwa ngiyaphinda futhi ngiyaxhumana naye uMabonda uthe kimi into engizoyenza ngizozama ukuxhumana noAzu ngimtshela ukuthi axhumana ne-office ye-NPA ukuthi ucela ukuthi angi-assiste ngendaba ukuthi ingane ithole ukufunda bakwazi ukunginceda njengoba lento ebebenza le ebhaceni baqhubeke bayenza nalezi ey'kweletayo lezi kuwazeka phela ngoba nazo bezikhona ebhaceni awuthi beyingekho bakwazi phela ukuthi bayisize nazo ngoba phela ayikho into engayenza kufanele lezi ngane zidle ngizoyithathaphi imali yokuthi kufanele ngihambe ngiyoganga ngizoyithathaphi imali ukuthi lezi ngane y'phile ngizoyithathaphi ingane ukuthi ngiyifundise ngithenga nama-uniform ngizoyithathaphi lo mali ngoba mina la ngisetshenzisiwe mina emva kwalokho sengiyadacazwa manje ngifuna zey'nkabi zingijaha ukuthola iy'nkabi ungibona nje ngikhuluma nje kanjena nje ngingayifihle ngisho ubuso angisenendaba
ngikhathele sengibaleke kakhulu yabo namanje sakufuna ziyongifuna mina ngikhuluma nje isibhamu sami nje siboshiwe isibhamu sami somthetho wafike ipholo lapha emhlophe lapha ezongifuna lapha ebusungu 8 ngangaphandle nje kwecela mama fike yama nje kabuhlungu yabrika kabuhlungu ehlisa amawindi lo driver wakhomba ukuthi nganginomunye umfowethu angenayo ukuthi wayikhomba ukuthi hayi yilo angabe ngisabambezela ke mina ngadubula ke mina mangidubula kodwa ngidubulanga ukuthi mdlambe ngidubule straight bona ngoba isibhamu somthetho singamasimba kabi siyebheda kakhulu isibhamu somthetho ngoba uma udubula umuntu engakhombeli ngesibhamu icala shothi ngadubula kanje mina inhlavu zihamba zawungena kwelinye ijalidi shothi kwale mali property yakho yabo shothi ngaboshwa ke kanjalo mina ngendaba yabo ngoba abengaqali ukwenza zake zafika eqaleni ngahamba ngawo reporter eClolkop la eclass la eClolkop ngathola uKenneth Tsawana ngamtshela ngathi Kenneth Tsawana nginenkinga lapha kunabantu angabatholi kahle abalokhu abeza lapha kimi and manje isibhamu vele nginaso mina somthetho manje yabona ngiyivikela nje ngaso nje nami angazi ukuthi boqhamuka ngalephi side angikho angiphephile ngoba la kunomuntu waboshwayo waphinde wakhishwa ugcwele amathafa nje kumanje and uyingozi la muntu unemali ngapha mina ngaphandle mangibuza uMabunda ukuthi kanti manje kahlahle wawungikhiphelana kanti kunomuntu ongaboshiwe obehlangane noRosemary Ndlovu uMabunda wathi yena akusiye owangikhiphayo umuntu wangikhiphayo uConstable uKapa angimazi nalo uKapa lo yabona nithi mina uKapa waphi manje uthi hayi mina phela uthi angeke mina ngiphathe leli cala ngoba kwanami ngiyivictim ngithi nami ngiyivictim eMabunda wathi nawe uvictim nobuluka ngithi kuthiwa nguwe owangikhipha lapha uyabaleka ngitshela abantu uKenneth Tsawana uTsawana wathi okay khuleka kunene ngizoxhumana noMabunda ngihlanganise ngikwazi ukuthi ngesikhuluma lento lena wathi mayemfonela uMabunda walokho ebaleka wathi ubhizi ngecala kuleli icala abhizi ngalo lela North West yambona lo obebulala umndeni wakhe naye umshwalense shuthi manje yena usebizela lamacala njengomuntu phela ukuthiwa specialist yabo ebelo yamuntu waboshwa yimi lo yamuntu lo yana phela kahlahle kubethwa mina angiqunga ngesibindi ngoba phela mina ngayibulala ngiphela ngabe namanje usabagenqa phansi uRosemary Ndlovu ngabe baphelile abantu lamuntu bene experience uyabona umuntu osuhlele naye kanjena mfo wamanqele iphoyisa leli amadocument lalo ukufuna investigate ngawo lamadocument ukhona uyawabheka lamadocument anikwazi ke lapho ukuthola ukuthi ubala ubulala abantu kanti umuntu inkabe yiyo lenhle nayo la emsebenzini iphoyisa njalo leli ushuthi ke emva kwalokho ke uMabunda ke athi kimi kahle nje ngicela nje ungabusangifaka kulento ngithi mina ungasho kanjani ngafaka ngoba ingane yami ayifundi na ekubeni nawe wazi wakhuluma ubonga ukuthi hey uyazi impela kwakunzima ukuthi ngambopha lo muntu kwakunzima ngangimsola kodwa ngingazi ukuthi ngambopha kanjani ngapha uKapteni kunokuthi ke athi nje mfoka kunene ngiyabonga ukwazile ukuvikela isizwe umphakathi wonke uvikele nezingane nkosame ezincane esazizoba ukuthile kusasa hayi mfowethu sithi nje ngaphansi kwegama lesiphoyisa hayi siyabonga mfowethu awuthi sikuzamele nento ohwanyana ubambe wenze ukuqhubha uondle ingane angisazanyela noma nje nolokushanela nje kitoho angisabuyisana nasenkampanini kuthiwa ngiphile kanjani kanti ngoba bathiwa ngizovikelwa kuyikho ukuvikelwa lokhu na noma ngiyabetray shuthi mina lokho engakwenza ngaba wrong shuthi kahle wena ubona ngathi u-state sakubetray sangibetray state kakhulu sangiyuza ngoba kwathiwa ngizovikela futhi ke nami ngoba ngangine pressure ukuthi lo muntu nawe lokho efuna wayefuna njalo ngoba khona kwakusho ukuthi angingavumi kodwa manje ngakubuka nakhona ukuthi uyazi ungavumi ngabe sengikhuluma inkulumo njengale singabuye bangijikelala abantu bethi shuthi kahlahle mina nginolwazi ukuthi kwenzakalani
ngoba bathi khululeka sokuvikela yabona mayisho njalo umuntu kanti futhi sikhuluma ngomthetho la shuthi ngayitshela ukuthi ayishuthi ngizovikeleka impela kodwa manje sengivana nenkabi ngiphumela nje ngaphandle nje ngifika la ku Perfect TV nje ngizokhuluma ngenzela ukuthi nje isizwe sazi nabakwethu nehlobo zami nabangithandayo bazi ukuthi uma ngishonile ngibulewe nje nazo ukuthi isandla sikahulumeni esengibulalisile kumanje nje ngibhlungu lengane efuna ugrade 12 ebefuna ugrade 12 ingane iphethwe istress lapha kubhlungu nje ingane siyoziphuma esandleni igcina ngasasifuna isikole ngathi kukhona ekwenzileyo okurong ingane iyathanda ukufunda kodwa manje ayikhoni isimo nje asikho kahle lapha ugcina uthi ayisathola ngisho sa grade 11 manje ayisasitholi naso sengehlulekile ngapha ngikhishwa ekubhaceni kusenomuntu ongaboshiwe ugcina wasichazela ngaye waboshwa naye kanti yena uboshwe nje muva uboshwe muva ngokuthi base ngilalela inkulumo wayikhuluma ustation commander uBuluka wathi Lukenosburg wathi uBuluka lo muntu lona ebeclaim ushithi kuba lapha bemkhiphile wahamba wawabasuwa 1 million shuthi bona ngokubuka ukuthi hey kunzima manje base beqala manje bethi bayombopha ke manje behluleka base besekuthiwa mina ngingakhishwa mina lapha kwafanele ngiphuma ngo2021 kwathiwa ngingakhishwa ngoba sebebalekelana manje ukuthi bamgwajise ukuthi bambopha shuthi uthema igcwele amathafa ngimazi ukuthi ukuphi ngoba ungathothi ukhona nje la khona uyangibona mina base bethi ke yabo uma bengambopha nje manje ngidlambe bamthole bambopha ngubani ofuna ukuthi akhulume lapha ngoba phela mina ngithi kwathiwa ngisadingakala icala ngaqeda iliphi icala ngaqeda kanti ngangihlala esuleni bengakhona ngishike emncwabeni ekhaya mina kushona ehlobo zami kushona ngisho ekhaya angikwazi nokubeka age ngoba kufanele ngibulawe bathi masingawusa lapha bazokubulala ngoba ngithi inkabi bayithumela ekhaya zafika 2 times yena ustation commander uBuluka naye uCaptain Mabundalo bayakwazi lokho ukuthi kwafika inkabi lapha ekhaya bayakwazi lokho ngenhlahla bekushuthi zayihlakaniphile kwangasizi iwengu zeinkabi zona zayifuna lo muntu ezimfuna kodwa nje lapha na nje endlini zafike zavula uma wardrobe zavula zakhipha impahla ngenhlahla ingane zazingekho ngoba imizi yakithi ikeli kanje shuthi zazingekho la zazingapha womunye umuzi shuthi ke bazi ingane ziyayibona imoto embili zahamba imoto ingane zithe basihambile imoto zafika zathola kunzima lapha zaphinde zafika impela umama ke mina usaphila usemdala usaphila zafika lapha kukhona nomfowethu ke khona umfowethu ke ngiliwele ke mina anifani awesifane yena nganawo umzimba mncane wami umzimba nje ubona nje nawe ukuba neyafana wayezoba nenkinga akavukanga shuthi angazi mina ukuthi kahlahlele izinkabe zayithunywa lapha zakunhlobo uninkabe ngoba ngempela kwafanele bavule iminyango yonke babheke ukuthi kwenzakalani shuthi kuthiwa babekhuzana ukuthi ikhonkwane zemizi ayifanele bathi kahle ngoba kuthiwa umama kusami waphuma umama wathi ngobani kuthiwa bahlehlisa imoto bahamba babaleka konke lokho kwabikwa lonto le ukuthi kunenkinga ekanje bayakwazi nabo kwazi wafuna udadewethu ogana ematshaleni wathi yazi sima sihle lapha ekhaya ngamxhumanisa no station commander uBuluka wamchazela ukuthi kunzima lapha baye bafikelwa ngabantu lapha ekhaya bayakwazi konke lonto leyo namuhla ke mina ke sengikhishwe lobala ke kuthiwa ke kufanele ngibulawe angisazi kufanele ngenze njani mfowethu ngempela yilokho nje ngithi isizwe sonke ngicela ukuthi sikwazi lokuthi impilo yami isengcopheni angiphephile mfowethu umbuzo wokugcina yini njengo sikhuma ngecala libucayi ngalendlela ukhese ukuthi ningakufihli esizweni ngoba abanye banokuthi ayifethu sacela ungifihla for security reason yini lecela ukuthi ngingakufihla ebusweni ukukhulume nje kwawona ngiyabonga kakhulu mfamaqala umbuzo wakho muhle into yazi ukuthi ngingafihlwa kuyafana
kuyafana ngiyafihla baningi abantu abangaziyo mina nabaziyo futhi ngaleli icala leli yabona nje ngidume kakhulu mina noma ke ngesinga celebrate kodwa sengisholo nje kubantu abaningi abangaziyo njengomuntu nami umuntu wesilisa ke futhi ke nje obethanda nezinsizwa bayangazi futhi ke okunye engazothi ngafihlwa ngizothi ngisayifihlana ngoba kunene ngifuneka ngcono vele abangibulale vele noma ngingadondozela ngingadondozela nangaphamkani ngiyinto nje abavele bangibulala ngoba vele ngibetrayiwe mina ngibulalisiwe amaphoyisa ami wona khuphukile kuma ranking asemaranking uhlongana nje uretire uthola ubukapteni uhlongana lo Mabunda uthola ukapteni naye ubrigadier ugeneral uNdlovu mina ngiyini ke mina umuntu ongathola ngerank la ubaba ubuluka station commander lo limele angazi ukuthi izathu ukuthi yabona irank from umuntu afuna athola irank ubaba ubuluka wasebenza umsebenzi omkhulu la station commander ngokuba nesibindi angatatazeli into ayihambise ngendlela ngoba nakhona kubethu watatazela ambizi athi wena kuthiwa ngomaphoyisa adayisana namaphoyisa iphoyisa ungafuna uzolireportela ukuthi kwenza kanje lifele imtshayela lo muntu uthi sizwe ngobani wethu awenze njalo lo luzimela ezofika kuphike emva kwalokho athumele inkabi zingishaya yabo shuthi njengamanje safuna uhlangana noBuluka uMabunda akafuna udibana nami mangimfonela uMabunda partner vele uthi usecourt mangimfonela ngeweekend uthi yena akafonelwa ngama weekend ama message naka la efonini engibhalela wona akawaphenduli akhona la efonini yami usekwangibhalela imessage ukuthi uzonginceda kanjani wayidelete ukukhombisa ukuthi kudelethekile kukhona la efonini uthi wadelete uMabunda lela phoyisa nje mina ngilazi sisebenza kanjani hayi ngoba ngiledelela kodwa indlela elenza ngayo izinto ayilikhombisa ungethembakala shuthi njengamanje babukeli bePerfect TV ayisiqale ngokusiza nayo ingane ifunda umatric yakhishwa kwa matric ngonyaka odlule kuze kube imanje isikole asithathe sacela ungaba nosizo ukuthi at least ingane iqhubeke esikoleni noma singayishintsha lezo izifundo mhlambe kodwa nje mayiqhubeke nesikole lo mncane omunye wagcina esitholile laba basitholile kodwa manje inkinga enkulu kunzima manje ukukhokha mama angisebenzi basafunda kuma private bafunda ku private angisebenzi nongaba netoho ke bafethu ongaba netoho nangu ubhuti ukhona uyabona istate simbetrayile ngokusho kwakhe nawe mawuza indaba uyabona vele ukuthi bamunca base bemshiya kanje ingane befunda kuma private asenamsebenzi asawazi ukuqhubeka asenzeni iplan bafethu le ingane ya matric mawungaba nesikole uprincipal ubani obukayo asimsize lo mntwana kuyele esikoleni ngazenza into ezirong iningi into ezirong ezenziwa zingane ubhuti athole noma into ohonyana ukuze kwazi ukusupporta lokho bhuti omdala awakho ukugcina mfethu ungathini mina njengabonga kakhulu nje ngiyabonga nje ukuthi ngikwazi ukuthi ngikhiphe ingonyo luka yami lapha kwi-Perfect TV ngenzela ukuthi isizwe sazi ngoba abanye eqinisa balazi ukuthi kwenzakalani baze nje ukuthi nje amaphoyisa nje asebenza umsebenzi omkhulu ekubeni umuntu oyena owadlala indima enkulu ukuthi kuboshiwe lesigebengu sephoyisa kwaba yimi engasetshenziswa ngiyacela nje ukuthi ongaba nosizo angisize ngoba inkinga yami ayincane enkulu kakhulu ngapha ngivikala nezinkabi ngapha ingane zami ziyahlukumezeka enye ayifundi ezinye zifunda kabuhlungu ngoba esikoleni akusabhadaleki kahle ngenxa ukuthi ngakhohliswa namuhla sekuyimina manje esifanele ngiwe ngivuka ebeni ngangisiza njalo ngivikela umndeni wakwaNdlovu owakuthwa nje avele kuvalwe ngehlahla ngabantu ababengenze lutho umuntu nje efuna ukuthi nje afeze inhloso zakhe ngomshwalense ngiyacela nje sizwe sonke ngithi kini isandla sedlule ekhanda lento ngicela ukuthi nje nidlulisele nawabanye kulabo abazobe beyibuka
ilokho ngiyabonga kakhulu. Bafowethu lapha emakhaya sekuleyo code PTV50 ngena kuyo nayo i-description link hambe ubheja uwine kodwa. Ngiyacela bafowethu njengoba ubhuti omdala esekhulumile asibe nesisombululo angize ngiyabaphoxa abantu abafikayo noma kanjani inamba ikhona escreenini ungangithinta mina inamba yami akuseke kabhuti ngeke ngishiye kabhuti for security reason wena mawuthi ukhona ufuna ukuxhumana nakhona uzoxhumana nami about usizo kabhuti sibone ukuthi singenza njani ukubheka phambili. Perfect TV ubaba ukunene sithi nje thina sithemba sele kuwe lapha ekhaya until next time. Ba! Awe